twifuje yuko twababwira imishahara ndetse n'ishimwe bigenerwa abakozi bakora mu bitaro bigiye bitandukanye. Ahangaha reka twibande ku bitaro by'akarere. Buri karere kose kaba gafite ibitaro bikuru. Ibi bitaro bikuru bikaba bifite abakozi. Abo bakozi nibo tugiye kurebera hamwe imishahara yabo. Kora subscribe usangize n'abandi. Turafata sample kubera yuko akenshi usanga bihuye ari ibintu bimwe. Directeur General w'ibitaro runaka, turafata Kibungo, ushobora gufata za Nemba, ushobora gufata za CHUK, abahembwa $1,816 amafaranga y'u Rwanda. Aya ni amafaranga mbumbe. Hanyuma umukurikira aba ari Chief Consultant, ahembwa $1,569. Uyu Chief Accountant afite level ya F, kimwe n'uyu Director General nabo bafite level ya F. Ndagenda navuga level kugira ngo tubashe kubijyaniramo neza. Hanyuma hagakurikiraho bita Senior Consultant, abafite grade ya F, no kuvuga abahembwa $1,427. Hakaza Consultant afite level ya mbere n'ibice 4, abahembwa $1,197 n'amafaranga $350. Hakaza uwo bita Junior Consultant uhembwa afite level ya 2 n'ibice 3, no kuvuga ngo ahembwa $940. Hakaza Director General of Medicine and Alliance Health Science Service Unity, abafite level ya 3 n'ibice 2, ahembwa $687. Nkuko nabibabwiye kugeza kuri level ya 4, ahangaha baba babona icyo bita lump sum ni amafaranga aziyongera hano ku mushahara. Hakaza uwo bita Director of Nursing and Midwife Unity, nawe ni level ya 3 n'ibice 2, abahembwa $687. Hakaza Research, muri research wabo ni level ya 3 n'ibice 2, ahembwa $687. Hanyuma hakaza uwo bita Chief Medical Officer cyangwa se Chief Dental Surgeon, abafite level ya 4 n'ibice 5, ahembwa $789. Hakaza Senior Medical Officer, nawe uhembwa ari amafaranga, nawe ni level ya 4 n'ibice 4, ahembwa $718. Hakaza uwo bita Legal Affair Officer, afite level ya 4 n'ibice 3, ahembwa $559. Hakaza uwo bita Medical Officer cyangwa se Dental Surgeon, afite level ya 4 n'ibice 3, $653. Hakaza Junior Medical Officer, level ya 4 n'ibice 2, ahembwa $537. Hakaza Human Resource Officer, level ya 4 n'ibice 2, ahembwa $486. Hakaza Public Relation Communication Officer, level ya 4 n'ibice 2, ahembwa $486. Hakaza Pharmacist, level ya 4 n'ibice 2, ahembwa $567. Hakaza Quality Improvement Officer, ahembwa ni level ya 5 n'ibice 2, ahembwa $473. Hakaza Medical Education Research and Alliance Health Science Officer, level ya 5 n'ibice 2, akaba nawe ahembwa $473. Hakaza Planning Monitoring Evaluation Officer, level ya 5 n'ibice 2, $405. Clinical Physiology A0, 5 n'ibice 2, ubwo ni level, ahembwa $473. Hakaza Speech and Language Therapist, level ya 5 n'ibice 2, ahembwa $473. Hakaza Data Manager and Statistician, level ya 5 n'ibice 2, ahembwa $405. Hakaza Accountant, level ya 5 n'ibice 2, ahembwa $405, kimwe na IT Officer, bose bahembwa amafaranga angana. Hakaza Logistic Stock Officer, nawe ni $405. Head of Social Service A0, bose bahembwa $405. Abo bose ngiye kuvuga bahembwa $405. Procurement Officer, Internal Auditor, Recovery Officer, abo bose ni $405. Hakaza Documentary and Archivist, abarefite level ya 6 n'ibice 2, ahembwa $338. Hakaza Customer Care Officer, ahembwa $338. Hakaza Head of Lab, ubu ufite grade ya A0, level ya 7 n'ibice 3, ahembwa $378. Hakaza Principal Cash A0, level ya 7 n'ibice 3, ahembwa $324. Hakaza Head of Anesthesia Technician A0, level ya 7 n'ibice 3, ahembwa $378. Kimwe na Nurse
cyangwa se head of department, matron A0, midwife head of department A0, hakaza occupation therapist, hakaza anesthesia technician A1 or A0, hakaza medical image technician A1 or A0. Abo bose bahembwa 328 kumanuka kuri lab technician, mental health officer, dental therapy, abo nabo bafite degree A1 cyangwa se A0, hakaza physiotherapy A1 A0, ophthalmology technician, bose bahembwa 328. Hakaza nutritionist A1 A0, amafaranga namwe kuko level ni 7.2. Hakaza nurse A1 A0, midwife A1 A0. Hakaza uwo bita prosthetic and orthopedic technician, hakaza infrastructure maintenance, hakaza biomedical technician A1 and A0, hakaza administrative assistant to the head of referral hospital, hakaza social work rero afite level y'8.2, ahembwa 116, kimwe na cashier bose ni level imwe y'8.2, 116. Hakaza umudriver ufite level y'10.2 nkuko nagiye mbibabwira, ahembwa amafaranga 127. Nguko rero uko byifashe mu bigo bigiye bitandukanye cyangwa se mu bitaro bigiye bitandukanye muri Minisiteri y'Ubuzima. Ahangaha ukaba wafata amakuru cyangwa se waba ugiye kwa applyinga kuri uyu mwanya, ushaka kwa applyinga ku mwanya wa munasi cyangwa se undi mwanya. Amafaranga ngira ngo murayumvishe, amafaranga abakozi bo mu bitaro by'uturere ndetse n'ibindi bitaro bigiye bikomera, amafaranga bahembwa. Gusa bagatandukanya ku mafaranga y'ishimwe ibitaro runaka bishobora kuba bigira bitewe n'imikorere yabo. Muzi yuko serivisi zitangirwa kwa muganga akenshi nka za laboratoire, akenshi hari amafaranga Minisiteri y'Ubuzima igenda ibagenda yiyongera ku mushahara. Stay in touch rero, niba ushaka andi makuru ku bindi bigo twandikira hasi muri comment, ubundi tubane isaha ku isaha.